Vlada Republike Srbije donela je odluku da ne potpiše ugovor sa američkom kompanijom Esmark o prodaji Železare, izjavio je premijer Aleksandar Vučić. Na vanrednoj konferenciji za novinare premijer Vučić istakao da je takvu odluku vlada donela na predlog privatizacionog savjetnika i Komisije za model ostvarenja strateškog partnerstva. Pravi razlog je taj da nismo dobili garancije da će se očuvati naš obrtni kapital ili da neće biti potrošene sve sirovine, a potom fabrika napuštena uz obrazloženje da tržište nije dobro, da ne postoji i da na takav način izgubimo 100-120 miliona dolara. Nismo dobili nikakve garancije finansijske kada smo ih tražili. Premijer Srbije kaže da je država mnogo rada, truda i energiju uložila u pregovore sa Esmarkom. Sve smo dali od sebe da sebe uverimo da smo osigurali obrtni kapital Republike Srbije i da smo obezbedili bolju budućnost za radnike Smederevske železare i za sve one koji bi radili sa Smederevskom železarom u budućnosti. Premijer Vučić je optimističan po pitanju budućnosti Železare, jer kako kaže već u ponedeljak, biće raspisan javni poziv za menadžerskog savjetnika. Mi već u ponedeljak idemo na javni poziv za Management Service Agreement, kako bi se to reklo, dakle, za potpisivanje menadžerskog ugovora, jer mi nismo sposobni da vodimo Železaru profitabilno, mi nismo sposobni da zarađujemo pare, nismo nikada bili sposobni da zarađujemo pare, nikada nismo umeli da napravimo nabavku kako treba, nikada nismo umeli da prodajemo po ceni po kojoj treba i niko u Srbiji to nikada nije znao da radi. Pokušat ćemo da dobijemo najbolje ljude u svetu. Vučić kaže da vlada Srbije ne misli da Železaru ostavi na ovom nivou proizvodnje. Mislim da proizvodnju podižemo i zato nam se žuri sa ovim planom. Mislimo da proizvodnju sa 320 do 380 hiljada tona podižemo prvo na prvoj peći na preko 1.000.000 tona i da najkasnije u novembru upalimo i drugu peć i da podižemo proizvodnju na preko 1,5, 1,6, 1,7 miliona tona. To je naš plan i to je naša ideja. Premijer Vučić uveren da će Železara biti ponos i stup srpske privrede. Vlada Srbije danas morala da donese konačnu odluku o rešenju za Smederevsku železaru zbog obavezi rokova prema Međunarodnom monetarnom fondu.